Jesus. Cela uthatha lethuba olise kutata uBishop kumama Bishop kotata befundisi kotata bonke komama bonke kosisi kobhuti Sunday school egameni lika Kristu Yesu. Hallelujah. Siphezu kwentaba eGolgotha. Namhlanje sikunye noJesu exhonywa. Ndiza ngelizwi lesithathu kwincwadi kaJohn chapter 19 verse 26 and 27. Kimbo nomunye olinga nana enhlizweni When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, there is your son." Verse number 27. And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Baba lizwi lakho elithixo lingcwele liphilile lingamandla lona liqhekeza ingqondo amadwala imithi yaseLebanon layihlekeza zwi lakho lenze zaqhwethi zwi lakho litshawusa amalanga yomlilo nasemini ke Thixo simile lapha thetha ke ngalo ngam Thixo ndisemile nkolonkolo namandla ngavele mina kuvele wena njengoThixo naba bantu bakho bamamele
egameni lika Jesu. Thatha indawo ke Thixo njengothixo. Apha uJesu sele esesiphambanweni uxhonyiwe exhonyiwe ukhona ababantu kuthethwa ngabo kuthiwa kwakuzizihange babe phakathi waye phakathi kwabo axhonywe kanye nabo. Sele emile usebona umama wakhe noYohane omnye wabafundi bakhe ababeyi-12. Haleluya. Uyababona beme eduze kwesiphambano. Usethetha lamazwi kubo uthi, mfazi, nanku unyana, nyana, nanku unyoko. Ndisibuza umbuzo iyi-1. Kwenzeka kanjani ukuba uJesu athethe kanje nomama wakhe, ambize ngomfazi? Haleluya. Asethi kuJohn, nyana, uJesu apha esiphambanweni siva kakuhle ukuthi wayeba kwisikhathi selevel yabantu aphinda abe kwisikhathi selevel yobunkulunkulu. Imbona ndawuni ukuthi kwi-level yabantu neyobunkulunkulu, izwi lokuqala uthi bawo ngamanye amazwi uyasihlanganisa nalaba bantu baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Wasengena kwi-level yobunkulunkulu. Uthi ndithi kuwe, uthi uma sowufika eparadise uze uthi no kwanamhlanje ngamanye amazwi waye kwi-level yobunkulunkulu. Haleluya. Usezothi lana, nyana, nanku unyoko, fazi, nanku nyana. Khumbula izwi ncwadi kaJohn la kufika khona uNikodimo, efika kuJesu uthi zingenzeka kanjani ezi zinto ukuba niphinde nizalwe. Uthi uJesu ungumfundisi nje wena akuyazi naloo nto. Xa sithetha ilevel yabantu anisiva. Nosiva kanjani sakuthetha ezinkulu zaphezulu. Haleluya. John chapter 2. Ekana basemsithweni bamenyiwe uJesu nabafundi bakhe nomama wakhe khona. Wasekuphela iwayini. uMaria xa kuphela iwayini, uJesu umenyiwe nanku uMaria ephakama esiya kuJesu eyothi baphelelwe iwayini. Useya kuye uthi uJesu, mfazi, yini namnawe, alikakafiki ixesha lam. Mfazi, yini namnawe,
Haleluya. Ngamanye amazwi uJesu la wayengeke enze imangaliso ukuze noMaria abone ukuthi unento angayenza. Kodwa uMaria kukhona into eyambulekayo ukuthi bephelelwe nje iwayini. Uma ngeke niye kuye nakukhona ndiyamazi ayenguyo walapha. Haleluya. Ngoba yake yathetha ingilosi ngelinye ilanga wathi kwakwenzeka kanjani kubuza uMaria. Haleluya. Sikelelwa ivesi elandelayo. Usehamba uMaria uthi uya kubafundi uthi konke athi kwenzeni zeni kwenze. Ngamanye amazwi la besentabeni kwabuya izwi kuMaria wayelithethile elithetha kubafundi bakaJesu ukuthi konke akushoyo uJesu kufanelekile nikwenzile. Anikhathaliseki noma nibona ngayiphi indlela, kodwa kufanele nikwenze. Haleluya. Kufanelekile nikwenze. Uma sethi uyavuma uMaria uyathathwa nguJesu, uyathathwa nguYohane ngoba kutsho uJesu. Ngamanye amazwi into ethethwa nguJesu yinto efuna ukwenziwa. Haleluya. Uba kutaphenduka kufanelekile uphenduke, ngoba uba uphendukanga usofa. Haleluya. Nifuna ukuthi namhlanje kwakuhlanganiswa. Nkosi yami, kwakuhlanganiswa. Uma ndisibuka mina ndibuka ndijonga mina. Haleluya. Andizazi loba ningathi ndingumXhosa, loba ningathi ndingumXesibe, loba ningathi ndilimpondo, kodwa khona la ndiyakho. Haleluya. Khona la ndiyakho. Ukuthi uJesu wafa kukhona izizwe ekuthiwa ngamaJuda namaGrike kungena budlelwano, kungahlangana. Ngamanye amazwi yena ngokuza kwakhe wayezohlanganisa izizwe ezibulanayo ezokwenza umuntu abe mnye. Sazi ukuthi singumuntu omnye emhlabeni, kufanele sinqule uThixo yedwa. Haleluya. Apha kanti ukhangela khona abantu abahlukahlukene, kodwa sihlanganiswe nguJesu. NjengoYohane noMaria kwakungekho kuhlangana, kodwa kwafika uJesu wemaphakathi wahlanganisa, kwase kuyahlangana. Haleluya. Funa ukuthi namhlanje uJesu into wayezoyenza abantu babebukana bengakhathalelananga. Omnye kungulo ubheka kweyakhe icala, omnye ujonga kwelakhe icala, kodwa uJesu uthi makuhlanganwe. Haleluya. Uyabona ngesisikhathi bona bemile, abanye abafundi bakaJesu babebalekile ngenxa yokubona ubunzima abajongene nabo. Izothi namhlanje suhlehla ngenxa yobunzima obubonayo, hlale kaJesu. Haleluya. Noma kunzima endleleni suvumela ukuhlukana, ngoba into yokuhlukana yaqalwa nguSathane ezulwini. Haleluya. uJesu wayezokwakha iunity. Uyathandaza
kwincwadi kaJohn chapter 17 uThixo ethandaza Thixo ngoba mina injengongasekho kulomhlaba, mina ndimnye kanye nawe, wena ukumna ndikuwe. Ndicela ke Thixo ubagcine ngamanye amazwi, kubuye ela lizwi lipha kuJohn chapter 15 athi uJesu mina ndingumdiliya wenyaniso, nina ningamasebe. Ngamanye amazwi thina sikuye uJesu, ipain esiyivayo uyayiva naye, ayinguwe wedwa ofinish ipain. Hallelujah. Ubuva ubuhlungu endleleni naye ubukela ujongile and ungakuwe. Hallelujah. Ukuthembile ukuthi ndimthembile uSibani noma kunzi, ngeke azanilahle, ngeke azanilahle. Namhlanje singakwa ngabantu abantu abakufuna ukuhlangana. Hallelujah. Bahambelana kude nokuhlangana abantu, bahambelana kude nokudibana, ngoba kufike kwakhona into ebenza behlule kwangena something phakathi. Hallelujah. Ebavimbelayo ukuthi badibane, bajongana kakubi bephakathi enkonzweni, bethi sisindisiwe kodwa babukani ngendlela yokusindiswa, bephakathi abakhulumisa. Kodwa nanku uYohane noMaria wamthathela kuye, wahlala naye, wabona ukuthi oyena muntu obalulekileyo nokuthi sowushota ngento etyiwayo endlini ngumuntu osindisiweyo. Uyaye emntwini osindisiweyo uyocela something kuye, uhambe papasha ngawe. Hallelujah. Uhlekisa ngawe endaweni lokho athi uyambona njengobenze ushota ngokuthi nangokuthi, kodwa lo muntu lona uthi ndinoJesu ndisindisile. Hallelujah. Ngamanye amazwi asibe ifamily yakwaThixo. Lithi izwi kwincwadi yama-Efes akusekho Mgrike namJuda, sakuhlanganiswa kuKristu singumntu omnye. Akusekho kwahluka phakathi kwethu, singumntu oyi-one. Hallelujah. Singumntu omnye. Asiqhubaneni bazalwane, asiqhubaneni singalahlani endleleni, asihambeni sekuseduze la siyakhona. Ungavuma wena wendleleni, uma mbona ehluleka uncedise. Hallelujah. Sendiyavala. Sendiyavala. Akusekho nhlanga. Uhlanga ke kwakungumuntu owayekude nolawulo lukaThixo. Kwakusazi ukuthi uThixo ngowamaJuda, kodwa namhlanje sizibona singaphakathi nathi, esasikade singaphandle. Asihambe sicengane size siyofika, sibambane ngoba izwi lakhe lishilo, sihlanganiswe lizwi. Into esidibene ngayo apha sidityaniswe lizwi lakhe. Asingayikhohlwa lento ukuthi lizwi lakhe lisenze sahlangana. Hallelujah. Abathi besibuka ngaphandle babona ukuthi babambene laba bantu, babekhona ibrothers zakhe uJesu, kodwa kazange amthathe uMaria amse kwiibrothers kaJesu. Hallelujah. Ngoba utata kwesangasekho wathemba uJohn ukuthi uJohn kwakungumfundi wakhe, esazi ukuthi mna ndinguYesu ndilapha kuye uJohn. Indlela zomphatha ngayo uMaria yilendlela nambe ndithanda ukuthi akaphatheke ngayo. Hallelujah. Manje abantu
Uma usinisiwe nami nisinisiwe. Sinisiwe nami sinisiwe. Haleluya. Ayibe khona lento yokuthi thina sobabini singabantu bomuntu omnye. Uthi uJesu bathi ngaphandle nanku umama wakho uyakubiza. Uthi uJesu owami umama la. Owami umfowethu la. Ngamanye amazwi ezona sihlobo ezasibalulekile kuye zezina zasenza intando kaThixo. Haleluya. Ngoba zona zizophila inguna phakathi. Kodwa isihlobo umuntu okude noThixo akazuphila inguna phakathi. Thina uma siyibambile sisaya ebomini sikobunye ubomi. Siya kobunye sikobunye ubomi. Haleluya. Uma asivumi ukubethwa sizinto endleleni singavumi noma kungomzokugcina lizothi namhlanje mfazi nanku nyoko nanku nyana nanku nyoko. Izwi ekufuneka siphume silibambile ukuthi asingayivumeli enhlukwana. Sele kusehlukwana emabandleni ingoba abantu balahlekene nokuthi wathi uMaria atheni kwenze zenikwenze. Namhlanje sizothi uma wathi thatha nanku umama wakho wamthathela kuye. Sizothi sibe ngabantu abahlangene, abantu ababambene kuze kuyofika la ekugcineni la ibandla likaThixo liyohlwithwa khona. Haleluya. Sekusekugcineni egameni likaJesu. Ihlala phansi ke.